Ostao sam dužan predsjedniku Miloradu Dodiku drugi dio izvještaja. Prije 135 dana, predsjedniče, podnio sam vam na Radolinci izvještaj o stanju opštinskog odbora SNSD-a u Tesliću. Sada vam podnosim drugi dio izvještaja. Jači smo nego ikad. Zajedno smo, svi smo na okupu. Pobjeđujemo na sve 4 liste. Sve otrovne strelice i zli jezici odbili su se od čelični oklop opštinskog odbora SNSD-a u Tesliću. Čvrsto stojim na čelu i svi oni za mene i ispred mene. Obećao sam vam stup od armiranog betona na koji možete da se naslonite u Tesliću. Taj stup je prerastao u bedem. Taj bedem je za vas, gospodine predsjedniče. Bedemi Teslića nikad nisu popuštali. Nikad nisu. Isti su to bedemi. Isti su to ljudi. Možda još su tu unuci i djeca nekih od njih. Doduše u nekom ranijem periodu 530 ljudi iz bedema je iskočilo, ali tu su djeca i unuci koji znaju šta znači Republika Srpska. Ja vas pozivam, ja vas molim, dovoljno me poznajete svi moji sugrađani, da u ime Republike Srpske podržimo naše zajedničke kandidate. Oni su zajednički, oni nisu samo kandidati SNSD-a, oni su kandidati svih onih koji vole Republiku Srpsku.